Twongeye kubasuhuza abanyarwandakazi aho muherereye mwese, abari mu gihugu, muri Afurika, muri Europe, Amerika, Australia n'ahandi hose. Nkuko mumenyereye hano ku Minyuza TV tuza tubazanira amakuru muri bino bihe. Turi kwibanda ku ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi turiguma nkuko muri kubibona imyigaragambyo komeye cyane, ikomeye, nongere ntikomeye kubera ko ntibyigeze bibaho, ariko nta mwigaragambyo burya aba ufite umwihariko. Ariko ubu nibwo nabona imyigaragambyo iteguwe kandi ihuriweho n'ubwoko bwose bw'impande zose z'igihugu cya Kongo, dore ko bitigeze bibaho. Ubundi habaga imyigaragambyo yo kwamagana ubwoko, ariko ubu birarenze, aho rwo noneho ubu ngubu amoko yose yahuriye mu mihanda. Abatuye Kinshasa bafite ubushobozi baje gufatanya n'abaturanyi n'abavandimwe babo barigoma mu mihanda hose, bari mu ndirimbo igira uti isaha irageze yo gutwika u Rwanda. Isaha irageze yo gutwika u Rwanda. Isaha irageze yo gutwika u Rwanda. Ni mu majwi y'abantu benshi, abasaza, abakecuru, abasore, abangavu, urubyiruko, ni benshi. Ahangaha igoma imipaka yose irugaye, nk'uko yikikijwe n'ingabo z'impande zombi. Mu mafoto tuza kongera kubereka, turabereka ukuntu ibikoresho bimwe bikomeye byagiye bikorwaho ku mpande zombi. Bimwe tujya tugira ngo nibyo mu mafilime, mama ngo nimba ari ibiki, hari ibintu nyine ukuntu by'ibisorori, hari ibiki ewana. FARDC yasohoye ibintu nyine ubona ko bidasanzwe, biteguye intambara impande zombi. Unarebye neza hakurya ku mupaka w'u Rwanda urabona ko ingabo z'u Rwanda RDF nazo ziri maso. Ndetse tukaba twasabaga Imana idufashe iyi myigaragambyo. Aba baturage tuzi ko abakongomani mu burakari bwinshi nibaze kugira icyo bacokoza ku mupaka w'u Rwanda, ko RDF ni nk'abasazi, bameze nk'amavubi yica, babaminjamo amasasu. Murabyibuka imyigaragambyo yaje kuba ubwo impunzi zari ziri ikiziba mu nkambi y'abakongomani, baje kwigaragambya, maze leta y'u Rwanda ibamishamo amasasu, barapfa, barashira hafi ya bose. Ngira ngo ayo ni amateka ntazibagirana. Rero twaba twagiraga tuti imiryango mpuzamahanga, ibihugu by'amahanga bigire bitabare mu maguru mashya. Ibi bintu bishobora guhoshwa mu gihe habaho ubwumvikane ku mpande z'abayobozi b'ibihugu bombi, bakaba bahura byihutirwa, kuko ibi bintu birakomeye. Umwanya uwo ari wo wose situzi firimbi ninde uza kuvuza ifirimbi ngo urugamba rutangire, haraza kubaho ukurasana kandi kuraba gukomeye, kuko impande zombi bazanye ibikoresho bya bindi namwe tujya tubona mu mateleviziyo y'amahanga. N'ahangaha muri Afurika ndabona cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo twari tubimenyereye. Turumiwe twebwe abanyamakuru, iyo tuba tuhari tuba tureba ibintu twumiwe. Rero nk'uko muri kubibona, urubyiruko rwose n'abasaza n'abasheshakangoye, abagabo, inkumi, abamama bahagurukiye kwamagana iby'u Rwanda rurimo rubakorera. Ubu tuvugana hano igoma hari imyigaragambyo, muri Rucuro ho ibintu ni ibindi. Abaturage barimo baramishwamo amasasu. Amakuru dufite mugenzi wacu yatugejejeho nuko abaturage bagiye bahunga. Murabibona ku mavideo ko tubahanaho. Abo bose bahunze mu busobanuro barimo batanga, aho bavuye mu mirima iwabo baje bahunga. Amasasu ari kuvugira mu misozi, imbunda zikomeye, amasasu menshi, za bombe barimo barazohereza
za Katyusha ngo mbese abareberi babamereye nabi, icyo barimo bahunga barimo barahunga bashaka aho babona amahoro. Ariko abanyarwandakazi nkuko duhora tubivuga, amahoro araharanirwa. Iminyuza TV twebwe dushishikariza no kuvuga ikibi aho kiba kirimo gikorwa, tunabyamagana. Ntago bino bintu bikwiye kubaho, kuko umuturanyi nimba nta mahoro afite, sinzi ko natwe tuzajya tuyabona. Nimwiyumvire namwe uko barimo bagenda bavuga mu myigaragambyo, kuko ni ibintu bibabaje. Uyu muturage arimo arasobanura amasasu ari kuvugira iyo ruguru. Turihuriye hano mu muhanda, urabona na tate nguyu iyo ngiyo mu mirima aho twari turi kuri mwanda turimo tugenda tukomeza tureba tugana za Goma nimba byaba bishoboka, kuko ngo n'inzira zirafunze. Huku hali kwa mwanasema mabunduki zinalia, urabona na tate nguyu amasasu aravugira iyo ruguru, aravuga iyo ngiyo, abareberi bariyo. Za Katyusha amabombe arimo araturuka iyo ajya iyo ruguru. Mu busobanuro bwe arimo agenda atanga uyu muturage uhunze. Murabona namwe use nk'uyu muturage arazira iki koko? Twavuga ko azira iki? Kandi si we murimo namurabona n'inyuma yiwe hari n'abandi benshi abandi baba bemeye kuganira n'itangazamakuru kugira ngo batangaze ibibazo bafite. Ni ibibazo Banyarwanda, ibi tubona ni nk'abari bariho kera. Murabizi ku guhunga kwabayeho muri 1994, ariko nkuko turimo dukomeza igoma cyane, turimo turabereka uko byifashe impande zombi. Abaturage bahagurutse niyo nka iyi myigaragambyo iteye ubwoba. N'undi muturage wahunze yavuye mu rugo rwose, ntabwo tuzi amasasu arimo aravuga, ntabwo muzi ko byagenze. Urabona mu ndebere kweri umubyeyi. Ibi ni bimwe twavugaga, abahunze muri 1994 mwari mufite ubwenge, murabizi. Natwe bamwe tubireba nka Rishive. Ibi bikwereka ko intambara ari mbi, intambara irasenya ntiyubaka. Ibi ni ibintu bikwiye kwamaganwa, ni ibintu buri muntu wese ahari wese ukunda amahoro akwiye guhaguruka akabyamaganira kure, kubera yuko intambara yasenya ntiyubaka. Kubuza amahoro umuturanyi, dore aho biri kubera ni Goma, bahana imbibi ya Gisenyi, ni ahantu hafi cyane rwose, ku buryo nibaza ko umuturanyi abuza amahoro, wowe utashobora kuryama ngo usinzire. Uramutse uryamye ngo usinzire, waba uri umwanzi w'amahoro, waba uri umuntu utagira urukundo. Rero twatimo tubabwira tuti ku Mpinyuza TV turadufata umwanya tubereke bimwe mu biri kuba, tufatanye tubyamagane. Wowe ukunda amahoro, wowe uharanira amahoro, wowe wifuriza amahoro umuturanyi, wowe ukurikira Iminyuza TV, kora subscriber, ukore share ku munyarwanda wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, aho aherereye wese agenda abona ishyano, akaga kari mu baturanyi bacu, kandi bakagezwaho n'izo ngabo za RDF. Iyo leta yacu yitwa ngo ni leta y'amahoro, ngo ni leta ifite amahoro, ngo ni leta y'irute. Murebe ibyo irimo ikorera abaturanyi, mumbwire uti ese ari wowe ko agaha kari ku wundi gahandurika, ari wowe wabyemera? Ngaho rero nguko leta ya Kongo iramutse ibashijeho kwirwanaho ikanihorera, Banyarwandakazi, ntihazagire uzabaho gushinja iki gihugu ngo byagenze gute, ngo bimeze gute, ngo mwaratewe, mwabujijwe amahoro.
ewana abanyarwanda ho muri nagira inama abatuye ku mipaka ya Kongo, abahana imbibi n'imipaka ya Kongo bahaturiye abaturanyi baho bari mu Rwanda bahunge bashatse bahave hakiri kare, kubera ko ibintu turimo tubona aho gisigaje n'Imana yonyine iza kwitambikaho nibibe, ariko birabe ibyuya nibiba amaraso. Ntabwo twifuza ibyabaye ko byakongera kuba, ariko abanyarwandakazi wowe aho uri fata uyu mwanya wibuke, tekereze igihe byigeze kutubaho muri 1994 na nyuma yaho muzi n'ubu butegetsi imyaka 20 bw'igitugu abanyarwanda bacitsemo kabiri. Utekereza amahoro wowe, ikijya gihe intambara yabaga utari ufite, abawe bapfuye muri iyo ntambara. Singiye kuvuga impfu bapfuyemo cyangwa uko byagenze, kuko mu Rwanda ibyahabaye n'agahomamunwa. Habayeho guhonyora uburenganzira bwa muntu, itotezwa by'ubwoko, habayeho ibintu biteye ubwoba, ndetse n'ubu bikaba bikiriho ariko mu yindi sura. Ariko munyarwandakazi, ubuzima buraryoha. Nimba bukuryohera, tekereza ko n'umuturanyi ugomba kumuryohera. Reka kuba nyirabayazana w'ibibazo bya mugenzi wawe, umuturanyi, inshuti, kubera yuko inkono ugereye mugenzi wawe ejo nawe bakugeresha. Ibi ngibi bimaze kuba biranarambiranye. Biramutse bibaye ngombwa koko ngo kwihorera, munyarwanda nta wundi, ntabwo byaba ari akarengane, kubera yuko agasumburutso karababaza. Munyarwandakazi, wowe waba ukiri inyuma y'ubu butegetsi ukaba ubushyigikira, udahaguruka ngo ubwamagane no mu gihugu hagati, muzi ibikorwa birimo bibi bukorwa nabyo, muzi kuntu baciyemo abanyarwanda mo kabiri. Ubu ngubu baremye ubundi bwoko bita ngo ni ibigarasha. Banyarwandakazi, ejo bundi bazirara mu bantu nabo babice, babatemagure cyangwa babakorere ibicaruhozo, bavuga ngo ni ibigarasha. Ubwo n'abandi bagwa bazaba bahimbiye urumva ubwoko. Nimba batangiye kubuhimba, ikizabaho ni ukugira nabo ngo bagiye kubatsemba, busange babisha umuturanyi wawe ngo nuko ngo yabaye yahimbwiye ubwoko ngo ni ikigarasha. Banyarwanda muhaguruke rero kubitangira, kuko ejo n'ejo bundi ibi bintu iyi leta irimo ikora ntaho itandukanye na leta zindi zabanjirije u Rwanda. Hari bamwe muri gukurikirana Impinyuza TV mwari muri icyo gihe, abahamya bo kubihamya, kubera ko ibi bintu nibyo bikwiye guhaguruka bikamaganwa. Ndabwira urubyiruko bagenzi bacu aho muri muherereye mwese, hari abari mu mirimo ya leta, mu basirikare, mu gipolisi, ufite inshingano zawe, ariko haguruka utekereze izo nshingano zawe nimba uzikora neza, ukukorera igihugu, gukorera umunyarwanda wihiyemeje, wubika mu mutwe wawe, utekereze nimba ibyo ukora byuzuye biri ubumuntu, maze ukomerezaho. Nawe urimo urakora ibitari byo, ikebure, kubera yuko n'ejo bundi ubutegetsi buhindutse, amateka azagukurikirana nk'uko hari abo yakurikiranye kandi bagifite ipfunwe y'ibyo bakoze. Ndetse n'iyi leta n'aba bagabo mubona bakomeye birigo babinjizamo ngo ni amayidiyolojiya. Ejo bundi Kabarebe mufata nk'intwari, mufata nk'umugabo, wumvishe ukuntu yamennye ibanga yuko mugenda mu myitozo bakabaforomata, bakabashyiramo amayidiyoloji yabo uko bashaka ko mutwarwa. Rero ndibaza yuko ari cyo gihe cyo kugira ngo ubumuntu bubanze bukubemo. Nibumara kukubamo, utekereze ku gihugu cyawe, akazoza k'igihugu cyawe. Kandi igihugu ni umuturanyi, igihugu ni umuturage. Amahoro ne twifuza, kandi ntabwo tuzagira amahoro abaturanyi nabo batayafite. Nimba abaturanyi turimo tubabuza amahoro, natwe tumenye ko ejo bizatugarukira. Nuko rero tureka tumara gutekereza ibyo, dushyire mu bikorwa, duhaguruke. Inzira zose wakoresha witandukanye n'ubu butegetsi buriho, kubera yuko ntacyo busigaje usibye noneho kurimbuza abanyarwanda,
kuko twari ukutwangisha mu mahanga no mu baturanyi byarabaye, nta bwisanzure tugifite, nta munyarwanda ugishaka gusohoka mu gihugu, inzara irimo iratwica, bamwe babaye imfungwa mu gihugu kubera y'iki, nta wajya i Bugande ngo afatwe neza. Muri Kongo ho murabona uko bimeze, i Burundi murabizi neza, nubwo wakwinjira hari karitsiye utageramo, hari n'ibyo udashobora gukora baba bakwikeka. Kubera iki? Isura mbi, ubugome leta y'u Rwanda yagiye ikora muri ibyo bihugu, ubwicanyi bw'indengakamere, ubugambanyi bw'urwego rwo hejuru. Munyarwanda navuga ngo yavugire kuyamara, nk'Iminyuza TV karagaciyemo, tubabereye hano i Goma, turaza kongera kubagezaho uko byifashe ku mpande zombi. Kora subscribe, kore share, uhereze buri munyarwanda. Niyo utakora subscribe yihorere, ariko ubutumwa ube wabwumvishe. Noneho nimba bitanagukoraho, reba uhereza, wenda iyi message hari icyo yamugirira, ikamugirira akamaro. Ngaho rero turasubira mu kanya.